Ua tapena nei le talosaga apili a le alii leoleo a siasi. Ia ali o whaatau malama au awa, e whaasanga i le whaaiunga le komiti a leoleo. Leo o whaamaunia lana whaaiunga e whaamalo mau le susunga ali o mai ona tiuti e wha leoleo. O le sui komisina ia la whaitele Herbert a ati, na ia whaia le whaaiunga mai ia langolango ina i le whautuanga mai le komiti, le asaso e so e ina tua inga mamolianga e whaasanga ia ali o whaatau malama au awa ma he Nifa Bryce, ina ia whaamalo i la ua mai o la tofinga wha leoleo. O li oma Bryce na mo lia le whai o se suesuenga e au nua ma se whaatangana mai le pūlenga le matanga luenga o leoleo. Ma o le suesuenga e feso o tae mala mata upu le maliwa i o le ali itala vau tu au i le lua whelua tasi. Le wa tolu tau sanga ele ima wala vai leo po o aina maliwai. E lima molianga na molia i lio, mai tolu na whaamaunia, ai tasi na whaamaunia mai molianga i lua e whaasanga ia Bryce. Whaalia li o le talamua, o lo ta pena lana talo sanga apili e whaasanga i le whaiunga, o nei foli ngai le talawhea ngai le whaiunga pe a whaatu sa isi suenga, lea na whaia mua i lea komiti a leo, e tu sala matu ia o mea na a fiema molia i nisi leo, ai le i whaamalo tu mau, e whaatu sa le mata upua tu lai mai ma le whaiunga wa whaamuta i lana tautua, wa silia ma le lua se fulu tau sanga. O le vai aso nei e te tauna tu ina atua i le talo sanga apili a leo lo ngalulua i ma le loia o se KC mai New Zealand.